Hello everyone, good morning, tei phung kaham. Ke phare sung tine tabu kisa nine elen Common University Entrance PG rok ni borong ni 2024 ni borong ni city alone men nongkhor ka ni saiman ka ba nongkhor ka ni mia haron borong ni abo nongkhor ka advance borong ni examination center borok lai abo nongkhor ka anga mo borong ni web page hap ka anga jeng oron nugui man ka ko advance intimation of examination city allotment to the applicant of Common University Entrance Test CUET PG 2024 published on 4/3/2024. Okay, o jago click hagyang ge tam nugui man ka angor kaisa notification nukja khang ka notification tam nukja khang public notice for March 2024. Okay, amo admit card ya admit card ni segang advance ini ko borong ni city boja klai ngang ke segang ni haino hai agi no haino hai student rong ni jingja labo da tai pai lesi nglai ka khairok ma singcha baksa Aizol baksa Shillong baksa Guwahati baksa Tripura klai na ke wari ge tabu baksa thangnai rogam haibno ka je gari kalai thanglai mang lengja kobana muchungja sori phan krikha ge jotona pogui thangma kya ahero khlai exam relekhe baksa ge baksa successful baksa unsuccess ge belaino je success ni rong belaino kha khamo borni bagase khachalma rangri khibiui phai thangi ke rifaibo pasung jaya ang taklaibo haino hai nani chances tong ke tini samni kokha sing abo nai nele ke Data/Slash testing agency has been out of the sagabro post graduation ni ke 2024-25 ni boro city allotment funuka bo city o kalai ke 11 tarik to 15 tarik ke je 11 tarik ni 15 tarik exam kalai ne rong ni borok ni city boja kalai funugui rika nini Guwahati o kalai hongkang ke tini ni simini ticket dokta nei rangi ro khati manka aita garo to kwang rang ri nangnai Guwahati thana ni baksa rang ganang ke to flight by rang kring ke to train by inke abuno no iko bezal rang ri kwang nang okay inke program the Canada are required to check download the same using their application number and password from the website inke nung jefro nini application khai je application number manmani tai nini je password mamani aborok riui orokhaino nini admit rok ba nini city center borok lai nai mane bo city ok lai kya okay the candidate may please note that this is not admit card or entrance examination ke borok mo saire ka amni ni admit card ya kha amo nini city borok klai amo sim sairo jemon ni taw Guwahati klai kyanga Guwahati ni bo jaga klai no abono sairiya ko admit card ase nini bumung sujare fainai ang যেমন ত্রিপুরানি ইকফা ইউনিভার্সিটিও কলাইখা হানে আবো ফ এডমিট হচ্ছে সুইজা তং শুধু নন গুয়াহাটিও কলাইখা ত্রিপুরাও কলাইখা আসামও কলাইখা শিলং মিজোরাম আইজল আবো হাইর কলাইখা নাই সিমিসে নন তাবো বরক ফোনো গইরে নাই okay amo admit card ya ko ninga ke admit card entrance examination will be issued shortly in okay abu datina admit card nokjak nai ini chao ge norok bahai ke admit card ba norok bahai ke city allotment borok like nai ne ninga ke or jagan ko borok link rok rojak tong ora hawi fan nang nai mane ora hawi fan nai mane ninga ke jeng jodi or click khagyang ke tam phai inke or click khagyang ke obono phayo ngang ke or to jeng yang tola thangang ke kaisa candidate activity ni tongono candidate activity inke jengo jaga login khainai or login khagyang ke no or boro khainai ke application number ke ni application number dio jaga wo application number ke or password oi or enter security rekhang ke no login rekhang ke no nini je agi form fill up khamin a form no phunuk nai inge ni naro admit card hake city boro rojak abo phunuk nai inge aro no nang nai manai ni Guwahati da klai kha Tripura da klai kha Mizoram da klai kha gabno nang download khaina ke khlai na rokti inge among khana rok ni khairok ma singcha je hasal klai nai rok je confident kri baksa ang pas dang nung ya rang maganang dong phaino ahiro baksa tong rinai dita nang waisa bai to passing ya phanangi mano te waisa baksa white ham passing nai baksa white bri passing nai tobo khatha thili tobo nang apu khiro habi nai ke apu khiri ni tei busuk thanda ba busuk thuk abro nung sai mane nge nang takalai bo Guwahati kalai kya ne relia khali tam grandi tong nung je Guwahati kalai ang nani nge ab hai ta khaidi rangri tong khangke thangi exam ready Guwahati panongthun Shillong panongthun tobo norok nai ko pass hoyin segang to sairika inke norok ready ingi mana tekhe borok saklai di rika norok ready ingi jar klaima jaga
थांलाय di tang hingang ke amo tabo ri nai ke je nang bahai o question rok bahai buji man nai ke next rok taisa kelai ingi pasangani chances dong hingke amo no ni bela ni khairok ma singcha hingke kok chini kok borok ni hingka hingke student kwbangma hingke aboni bagui no kok borok to chong 11 tarikh ni nokha hingke 11 tarikh baksa semester ni exam tongmani abo bo postpone wngkha ke belai kaham wngkha hingke noro tabu entrance ni bagui kaham ke porilai di je tei 3-4 din jora tongmani a jora no noroni jora no samungo phanangdi hingke norok kaham ke exam rimannai hingke amo wngkha norokni city allotment ni saklaimo saklaika hingke norok kaham ke reading ladi preparation na ladi kisa misa manya rok buji rok tongkha hingke ang norokno chubanani help khlaiano hingke norok ni tam buji rok kisa comment rok khlai saka hingke ang abono naikolui norokni kisa chuk helpful video rok dariman aboni try khana hingke tin bagi asung nong siton jotono no taisa phungkaha